Hello, how are you? Karibuni sana. Karibuni sana. Regina David na Triza Waroe, Elizabeth Gathoni Geshaga, karibu sana. Peter Mwangi, nasema watu, tuko hapa. Nike muraka kuu. Oh. Producer karibia hiyo stand kidogo. Karibisha hapa. Tuache kuona tukua tumekaa mbali na mwingine. Yes. Haya, twist nini sasa? Sara Dongo kwa wate ya Riyadh. Mko sawa kule Riyadh? Good. Spring Meadows 75 mambo vipi? Na mtu anaitwa Ankei wakiwa na Jane Joki. Kwa Jane Joki maigehiri hata. Tukena Jane Joki ugehaha. Jane Joki naige thina wa Africa. Anyway, that's good. Thina wa thina ti Africa. So sisi tuko sawa. Producer, kwa nini mmoja wetu amekatwa? Ama ni kulingana na hata shida si yeye, shida ni mwenye kamera, sababu kuna space kubwa na huku na yeye haonekani. Good, so mnatuona vizuri. Karibu sana tuena agani muthenya wa umuthi. Na umewagani yale adena haha. Alfred, nafikiri utasongesha gari kidogo mbele. Songesha mbele kidogo. Kama hiyo pepo inatoka wapi? Nafikiri na huku. Ni na huku ama na huku? Maana ni. Ama inatoka na huku. Anyway, haidhuru. Itaenda kama inaisha ni sawa tu. Yes, kwa watia? Kwa hivyo. Good to see you. Nice to meet you here. Gaka ali. Ngociria garu no ukanyitire. Kanyita tu. Kanyita wakwiririo haha. Nigetha wigue kana tondu ruhuho roingiha ni tukurano. Yes, tugeithie no twire witagwo atia. Ndamurehera mugeni utari wa area. Murega inyuothe. Njitagwo Karen na nyumite Switzerland. Ndaiga no muhaka nginya guku. Switzerland handu hetagwo atia? Switzerland tukoragwo state etagwo St. Gallen. St. Gallen. Koguo no ta Karen ya kuu ukiongerera St. Etagwo nĩ G. No tondu Kĩnjerimani niguo ma pronounceaga. Haya, he my friend ungi wi guku wa ate Kĩnjerimani. Swiss maragia German, French, Italianish, na Reto Romanish. Romanish. Au ni ndi mwena uria maragia Kĩnjerimani. Hena Mũnjerimani turai na Keira Mũgĩkũyũ. Guku murata wakwa. Etagwo ate? Etagwo Anjiru. Turai na kale ke Buru ni turatiganirie utuku actually. Koguo mũngĩona nake no mũhote kwaria Kĩnjerimani. Kĩnjerimani no twaranirie. No Swiss. Kĩnjerimani gĩa Swiss. Titakio kia German. Tuthiaga cukuru tuthome kia German. Tumitaga High German. Na ya Swiss itagwo dialect German. Dialect. Okay. Good to see you. Na thank you muno ni guka guku. Na nĩ njũĩ ũmwe wa investor aitũ. Na wecirie no muthi uke tung'etie ukionaga haria turi no igwete tukiuga ni turathondeka tawa ya mai. Gwicirie ni njaro huthirie nigetha umenye ka twaragia ma. Njugio no makanjuke ndionere. Kwiyona ni kwega. We wigithitie ku? Nie njigithitie nie ndina certificate ya concert 2. Uga taito. Ni kuri tofauti ya certificate na taito. Taito. Ya concert. Ona ndeciria wina area. Haya ngari-inĩ. Very good. Njoki tũrehere. Reke merehe nĩgetha rĩrĩ andũ mamĩone nĩwe nĩwe kũgĩrĩ tiguo. Yes, koguo aigithirie Konza 2 no igoke acere Sinai Gardens Konza amĩonere wega. Ona tũrĩ haraihu haha kĩanda. Konza wanu na wĩ mwana ũyũ na wahetagwo. Mũndũ arerorera tu slope story ai.
Hey, it is really beautiful, beautiful, beautiful. Na handu tugutwara hari iguru nigetha ri wone Konza City wega. Na wetha ni njega na tiri werorera ukarigwo gukuona ni gwako gwaka kana ni kurima ukurima. No. Ino niyo taito yake ya Konza tu ni weno. Koguo maneno iko sawa na niwe egukite kugira na akiuga no ende guka gukiona kuria agurire Keni weo. Very good. Yes. So that's good. So Switzerland niki mwatokeria? Switzerland? Chocolate. Nada. Ni watokire na chocolate nyingi muno. Ona ndi ndacinina. Na inatha ni njigwa ku ni nyingi. Ta muthuri to ina keranjira we. Tiriri. He ka box ndare hiro na hingura ngikora tha ya goro muno. Na riu koguo twagicokia ngatho uyu ni mugeni witu mwega tondu ndanoka moko matheri ni maitu mwega ni maitu wa account ya online na atulirikanire. So thank you so much. Na nywe muri andu ega muno ni tuonete wega wanyu tondu twanageria kuingi gucaria plot ta ici tugatwarwo maundu maingi maundu matani na njira na muno no kaga taito riu tikio kiu ona kai tucionaga ona riu ikirio kuo nyingi tutari tuona ori turaigwa tukenete muno turaigwa ni tukinyite mucii he mundu rigetagwo Lois Hardeman arauga ona ni ndi guku Bern Switzerland geire kai hi oyo Lois Hardeman Vigetes dear. Rugo kuga atia? How are you? Oh, how are you? Ate macokera ringi? Vigetes dear. Okay. That's so nice. Koguo twina mundu gwitwo Karen. Na Karen tiri to build kwaria nawe. It's quite twaritie almost a near plus. Na nituranite nawe last year no wokire kungeithia. Aya ni amwe moka Kenya no nginya moka mangeithie. Madaino kagata ngeithitie. This is the second time na ndirakiona ari wega ndingiagiuke akione kuria agurire na ndina mane mukenu ngoro-ini korona wakwire. Ona ndingihota ku explain. Farothi aturutite kuraya. Yes. Ni atuhete mwihoko. Gut danke und athoma giki. Good danke und dir. Yeah, thank you. Haya kwa thank you. Gut danke und dir. Kianjiriria gigukiria njui ni ndikona stress. Twe kwa sande arigo kuria Germany driving mundu athoma thari kothi. German ona guthoma driving ni iganite ugure ngari. By the way niguo aranjirire guthoma driving kuria no ta kugura ngari ingi. Na aranjira ungigwanga matatu mananga no wandikagirwo we uthio ukarorwo ka wina mutwe mwega wina gathina ka meciria niguo ngigwakagirania maita matatu turarangiria nake na ndaria tondu tugiwa twa Germany na koguo gutuika ati ni uratwara ngari Germany ri tigare German ta gwitu tondu kuirima nyingi uragera gacira kahana uguo ndungirora uguo uragera ta haha uguo na atiriri tuvidio turia tuonaga online mundu agera akirima iguru gacira kace kio kona ta ngigwa ona Swiss magiaka njira rungu rwa goto magaturikia irima tutakire migunda ni kwa irima migunda ni menyinyi muno okay ngai ni mwaka guno ndathie ngimenyaga maundu mana kuu na ndiramenya Swiss iko +40 is it +41 ni 41 +41 ni maitiuranitwo na Germany to +49 ni mabũrũri macio makoma marigainie na kodi icio tondu hena Switzerland Switzerland neighboring ni Austria German kagi kabũrũri gatoĩkaine getagwo Liechtenstein, a very rich country ni a king anyway that's good ona mere Bogwas ri ni akena muno ta mundu wi hari witwa iritu ni ria kijamani kari ko ri kiriri Bogwas ri ndari menye ndari igwani anyway ni akegeithike muno makiria na ari angi othe maratwirorera koguo twina Karen ne gukite kiga document yake na ni confirm tawa ire ya mai turamwira producer ndaka uonyeshe tawa just twist the camera waone tawa ndio inajengwa saa hizi tawa ya mai ni wera kwa haha na matangi ni mo maya kuna tanka hapa na kuna tanki nyingine hapa koguo ni tawa ire kirwa ya mai koguo
ngwiciria by end of this week maĩ megũkorwo magĩitĩka gũkũ. Na mwĩrore tũrĩma tũu twĩ kũrĩa ũguo nĩ twega tũthaka. Nĩ kwa Alfred nĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩthiĩ harĩa ndũngĩona karĩma nona wakinya ho wakinya ho ũkoraga mĩciĩ mĩingĩ ndona kũrĩa guothe kwĩna mĩciĩ kũrĩa guothe gũtirĩ handũ hatarĩ mũciĩ. No ya Swiss ũrĩa marĩtĩ matwarwo wabici matekũrora irĩma marega wĩra. Hai meta handũ marona irĩma. Okay. Kaĩ ũteithio wao umaga nako? Irĩma-inĩ. Umaga irĩma-inĩ. Anyway, that's good. Loisada Maniga, the longest tunnel in the world is in Switzerland, 25 km long. Yes. Na itũ ĩha ũkĩingĩra taũni harĩa banga-inĩ kanini mũno. Na he ingĩ tũrakũria kũrĩa Suez Canal. Ũingagĩra rungu bado ũgĩthiĩ kĩrĩa wĩ kũrĩa Egypt. Anyway, that's good. Na nĩ mwagĩrĩirwo nĩ engineer Kema. Kuma kũrĩa Beautiful Interiors. Engineer Kema nĩ mũrata witũ mũno nĩ engineer. Agĩithĩke mũno makĩria. Elizabeth Gathoni gĩcangara haiya karĩ mũgĩkũyũ. Haiya. Wahane mũ Swiss. Taria gĩ Swiss hanini we. Rĩu ngũkĩarĩria gĩ Swiss. Tatauga ũrĩa wĩtagwo na gĩ Swiss. Meine Name ist Karen. Ich komme aus Switzerland. Rĩu kĩu nĩ kĩnjamani kana gĩ Swiss? Und ich wohne in St. Gallen in Bergerdorf. Rĩu nĩ kĩnjamani. Haha ona tũngĩrumwo mũndũ ũngĩmenya kĩndũ. Na handũ hatwerumithie tũhũ igana nakĩo. Rĩu koguo tũkĩrĩ na Karen na egũkĩte gũkĩgetia arĩ mũgũri wa Konza 2 na no tũkũmũtwara oho Konza 2 tũndĩkĩ haraihu na haha. Maĩ marekĩrwo haha Pinnacle nayo Sinai nĩyo next haha. Pinnacle na kĩrĩa na Sinai hakanĩte ũguo. Ũmwe tuona twĩkĩre show haha Pinnacle nĩ tondũ nĩtwendete andũ nĩtũrekĩra nĩtwenjire borehole haha. Rĩu tawa nĩyo ĩrekĩrwo nĩgetha matangi maya mathiĩ igũrũ na nĩgetha rĩu maĩ maitĩke gũkũ. Ajira nene mũno makĩria. Koguo arĩa maigua ndovu ta engineer tũtinamenya nĩ ndũ irĩkũ tũgĩciria no njogu iria tũĩ. Beth Mathenge geithĩka mũno makĩria. Joseph Waweru asante nĩ atĩa kũrathiĩ gũkũ ithuĩ twĩ sawa gũkũ gũtirĩ na ũru. Joki James geithĩka na arĩa angĩ othe maratwĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Koguo Karen nĩ ũmwe wa aigithia aitũ na nĩ ekĩra ũira atĩ Konza City is not a joke. Na ndĩrehoka mũndũ ũrĩa ũtũmagwo gũkũ etagwo Jane Joki nake nĩ ngwenda tũgeithie tondũ nĩwe ũtũmagwo gũkũ nĩ Karen na at least Karen nĩ ona ndamũhenagia kĩrĩa onaga. So ke tũgeithio nĩ sister. Yeah, my dear sister. Ni sister yaku ĩrĩa nini kana ngũrũ? Mũrĩega eroreri a Baruthi wa Thayũ TV. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Jane Joki, nĩ honokete nĩ njendete Mwathani na ngakena nĩ kũhe muoyo na kũhe kĩrĩgĩro kĩa muoyo na ngakena nĩ gũkorwo hamwe na my sister Baruthi wa Thayũ. Tugacokia ngatho nĩ tondũ no tũhete muoyo no tũmĩte tuone ihinda ta rĩrĩ, koguo tũtingĩrigwo nĩ gũcokia ngatho nĩ tondũ wa muoyo na ũgima wa mwĩrĩ. Yes. Niĩ njũkĩte haha nĩ niĩ ndamenyithirie my sister igũrũ wa Baruthi wa Thayũ. Ona ndarĩ amuona nambĩrĩria kũmũigithia ona atamũĩ tondũ ndamwĩrire na ngĩmũhakikicira tondũ nĩ Baruthi wa Thayũ nĩma nĩ tuonete Ngai akĩmũhũthia na njĩra nene na nĩkĩo kwĩragwo Ngai ndaga matigari make. Koguo tũraga hau ũguo ugaga nĩ wahenirio nĩ wahenirio warĩa kwĩhoka Baruthi wa Thayũ tondũ nĩ tuonete wĩhokeku wake gũtũra oro hau. Koguo kaba ũriganwo nĩ macio mahĩtũkire akorwo nĩ wendaga kũigithia ũkahe Baruthi wa Thayũ na nĩ ũkuona Ngai na Jesũ amũrathime na mwĩke wega. Amen. Yes, cietagwo Jane Joki na nĩwe ũkĩrĩ gũkũ Jamhuri no gĩtigagĩrĩra kĩrĩa sister yake aragũra nĩ kĩho na nĩ akĩona na agagĩtigĩrĩra nĩ amũkĩra document ĩno na ngamũcokeria ngatho nĩ gũtuĩka honest tondũ ti andũ aingĩ mũno andũ arĩa njigĩire indo kũrĩa gwakwa nĩ aingĩ arĩa magire mũndũ mangĩhoka. Ngwĩcinwo na thebu ĩrĩa ndahingũra no acũthĩrĩria ihũire document cia andũ magire andũ mangĩhoka makiuga reke cikare nĩ tũgoka kuoya. Rĩu koguo no wega ũkiuga atĩrĩrĩ wasiwasi ĩrĩa andũ matũraga nayo rĩu nĩ irathiĩ thirĩte tondũ harĩ ona mwĩhoko nĩguo tũramera na kĩa mwanya mũno makĩria nĩ kũmenya atĩ ũkĩgũra kanyamũ kau rĩ nĩ njũĩ nĩ ũkoragwo nogete mũno nĩ ũhũthagĩra mbeca nyingĩ mũno na rĩngĩ wĩra ũrĩa ũrutaga nĩ wĩra mũritũ mũno. Rĩu koguo nĩ wendaga kanyamũ kau at least gakorwo gekama gatigakorwo tu nĩ kũhĩngĩcwo ũrahĩngĩcwo lose na nĩ ũrutĩte mbeca ũcoke ũgekora gũtirĩ kĩndũ wagũrire nĩ rĩara gũtirĩ taito ũraheo no story na tondũ andũ aingĩ nĩ merĩirwo story
at least wamukirite no amenya gutiri story no mundu wi hau na no ende kugura ngimwira atia mundu wi haha ungienda kugura yes ngimwira riu ri ni tondu uria ukuhana ri goko ni gutharanwo kuratharanwo ni guthaka muno na ndienda warie kiugo kuma ngoro-ini matigeciria ati nagithe ndiugire uguo ona kai ndiroka kwariria andu aya ndauga kundu guku ni kwega muno kinya kundu guku mundu ararigwo ni gwaka ni kuhanda mangoes kana ni mianga kana ni wibi it is really beautiful ni kwega ni guthaka ni kwega na gwaka wiroragire tu slopes twikure tu slopes no ndirona twituthaka muno ni kwega guku gwaka na turona barerio haha hakuhi ona kuma haria twaima it is very near to here actually kuma haha guthie nirona Mombasa Road ni area nirona ngari ikihituka ici turona turi haha very good yendaga mundu akoni fa mugo ndako ige pa uthie turatira turatu Mombasa Road haria rithu utana kimiona haha ni hakuhi muno ona aria me ngari-ini njui ni maratuona haha that is it koguo uguo niguo kuhana mugunda turawendia ino ni Pinnacle Sinai niyo next irio haha tuoka haha ndu wa mai ma marekirwo haha tondu riria andu tawa ni gwikirwo by week no ko endeku na ngwicira riu iri ndecira almost 3/4 ni kurikirira rarikirira hari iguru na koguo mundu renda kuigithia Sinai Gardens nake turamwira itigarite plot less than 35 noguo ni kuga ati ihinda riothe no tukorwo tukihera guku na by the turikia Sinai Gardens atire plot ingi riu koguo ikoni urendaga Sinai Gardens ngwiciria no wega wicirie uhoro waku utanoima Kenya otherwise uigo coka Switzerland ugecirie by the time gwiciritie by the Sinai Gardens turamirikia mweri uyu tutingikinyia mwisho wa mweri uyu noguo ndirakwirie twikuria Malindi ni turarikirie riu twi rugongo koguo ri oguo noguo ngukwira haha ati Sinai Gardens in the next 2 weeks hatigukorwo kindu koguo we urari muguri we urendaga kugura please ona ihenya muno ikamituki tondu wahota kumira utheri na ni ndingienda and Kay Thegio Farodhi brought us her back then and I believed and so far I have 2 plots and I have titles. Thanks Farodhi for bringing us genuine and sellers. Thank you so much. Na ni ndienda kuhusikania na kambuni igucoka ku disappoint andu nikabigi kona kambuni igirika na ithatu gukira ngona kambuni vote cirahenia andu na andu ni ira kwa kuma ria twambirie kwendia gutire mundu ungiuga ndai na title yake koguo gacokeria ngai ngatho ndio andu maroria ciuria thank you for beautiful interiors. I'm a witness of Farodhi faithfulness. Thank you so much. Beth Matega ndio norikiuria ni mbeca cigana ni ngukwira Community Faith TV ni karibu Mombasa Road. Yes, we are talking of 800 meters. Na by the way nona Mombasa Road hari gitiri kiri rono hau niho konza ya betie konza city gitiri kiu no riu gate yayo iharia kianda nikio tuga kuma gate ine ni ndagika igiri no kuma konza city ginya haria ndi ni 800 meters no kuma gate ine ni ndagika igiri is a 2 minute drive koguo ri turendia Sinai Gardens shiringi milioni 1 cash na shiringi milioni 1 na ngiri 50 installment deposit ni ngiri 200 icio ingi within 6 months ukororegetie kuriha nake mundu wa cash ri na noguo tugutwarithagio nawe I mean mundu wa installment kana ona wa cash oy wa cash tumuhea mweri mugima tondu ni we mutumire wanyu wa mbeca mutigio to utuma mbeca ciothe hamwe mundu wa cash nake tumuhea mweri mugima approve ati ni wa cash a whole month tutimuhanyukagia mweri mugima wa rikari agatuonithia ucio no wa cash urocio wakoro rikite na he my friend uroka next week is it next weekend my friend uroka next weekend ni mwale mara kurija buroti igire in fact arambire kuruta deposit ni getha itigathire no riu arenda kugura cash koguo agoka na icio ingi anyitete na moko koguo na ni mutumia by the way so may God bless you so much Hi Farodhi, greetings from France. Plots za konza zimebaki. Cecil Wairimo. Na thank you kuri andu wa France. Na hena murata wako muno nake wi kuri France. Aletwo turaritie nake Hawaii. Aletwo Mobi ugeitheke muno wi kuri France. Ngeithi nyingi muno makiria na hari no ngi bado witagwo Alice wa Sweden. Sweden isi yakwena Switzerland. True of. Did I have about 4 hours. 4 hours. Diga ni hakanite. Koguo ni cia
It's still in Europe. Europe. Niguo ndami ku plus 40 kindu bado. Yes. Ni ndio lazima sisi tukoragwo tu plus 40 kindu ciothe hau uguo. Koguo geithike muno wale Swiss kuria Sweden na mubiwe kuria France ni arata muno na ni arata kwa actually na uyu wagureraga uyu ungi o thurera nyumwe ka kuria koguo tugacokia ngatho muno makiria tondu tigane rifaro cianyu andu ayo othe nie ndingimoi ngikuna ngera thimu na yako ina andu makiria ya 500 menja wa bururi. Wow. Age UK, age France, ginya China, Robert Kimani me kuria China. Watu wengi sana. So I thank God to dia moi nyuothe no na mwatumire ngamumenya. Queen Esther geithika muno makiria njira ngeithie mugeni. No riu andu aya nanja maiguite mugeni wa naku wa nanja o wa Kenya. Akenaga. Geithika. Nancy Gedeji, yes, I was there a minute from Mombasa Road. Imagine 45 minutes from airport to that price. I love it. You can live and work in town. Absolutely. You can live and work in town. By the way, nona duo college nona ikinyite Machakos Junction na neirare ho ginya ha Konza City. Koguo riu no urutage wira Nairobi ukainoka Konza. Nenge muno marutaga mawira Machakos maitara Machakos. Marutaga wira town. That is it. Kawaji kugeithika muno makiria ndakuona. Riu ri gucine ndakugwetera thogora ni ciringi milioni 1 cash, installment milioni 1 na ciringi 50,000, deposit of 200,000 icio ingi kahora mieri 6. Thogora ucio ni inclusive of title deed. Ni tugwitirie mbeca cia title deed ithwe hudira waka ni tugwitirie mbeca cia title deed asa good. Koguo thogora ucio korwo inclusive title deed transfer sawa turehaga andu every Saturday. Turehaga andu every Saturday. No tondu ringi ngari atuko nayo mandi tugiuka especially kuri andu aria maroima nja wa bururi maita maingi tumuheaga kamweke kau ka mandi no tutingihota kuhengi ni mundu mwe kaneri tu ni tugiukaga mandi tugoka nake tugacoka tugagicoka iguo ti wega. Riu ri ino ni imwe ya project iria itangienda miss anything else no nduka miss project ino. Ndiramuthomeire uhoro wi ngatheti-ini na no ngucokera ringi mundu tano na Business Daily ya Jehova igade ya citwarire ku ne thimu ino riu ri mundu tano na Business Daily ya last week ina rate uhoro wa KAIST University. Thirikari ni kuhingura KAIST University very soon. Yambirie gwakwo last year. Koguo ni kurikirira irarikirira thirikari ihakuhi kumihingura. Actually tigucinde eciriria ndeto icio ndaguthomera cie ngatheti niyo na mundu angiroraga video ndirekirite ira ngatheti iyo niyo cover page. Koguo muno ahote kumirora none misika no hote kume access tonda tumirwo nginya bi siulintumia kwa email ndecire mbica icio cia email ini fulani. Let me check. Okay, haidhuru email yo gwiciria ti logged in haha tuone nenye ndari mokwaria na kiria na kindu kironekana nigetha muda koneta ndireciria undu good. No, hedona digital transformation dream takes shape with Konza Tech Varsity near completion. Ndoreka ni kuhota guthomeka iha no very sure. Ni mwere ndirahuthira maita maingi tio huthagira. Oni thoma ori. Koguo no yage aca nyuma na thimu no iratuoya. Koguo ino no yage data yo tondu ino iratuoya nayo yuma na data yo. But mundu angenda ndimuikirie ngatheti yo tondu ni hure nginya mbica na ndangwicira iko producer wakwa we studio ni uraigua dika mwena mbica icio hakwe muhuri wa mbica riu ni yo producer omuthi. But mundu ngenda ndimuikirie ngatheti yo ya Business Daily ya last week njoke ndimuikirie mbica iria ndamuonia cia Konza as uria ri tha ici ni weka gwithomera tugaga information is power. To kwirwo withomere wone ni tondu gwithomera gwi bata. Riu ri buroti ri tigarite ni buroti nini muno makiria na koguo ni ndingienda ati utuike ati ni ukwaga buroti haha ugacoka uni blame. Gwenda uka inbox yakwa tha ici guikiria ngatheti yo withomere ya last week ucoke guikiria mbica wiyonere uria kuhana ucoke imagine tigarite buroti Alfred ni baki plots ngapi 30 ndero tigarite buroti 30 actually gugite less than 35 tigarite buroti 30 plots
Kiu ni kindu kinini muno to kuna watu wananunua mpaka plots 3. Wengine wako mpaka na 4. By the way, hii Pinnacle kuna mtu alinunua 8. Wow. Nitakuonyesha ile line. Alinunua 8 mtu mmoja. Wow. Sijui ni nini aliona watu hawaoni. Mmoja. Mmoja. Hata mimi sikuamini, sikuelewa ni nini ameona. So, chenye aliona hata wewe kione. Hata mimi nimekiona. Actually ukisoma hiyo gazeti, my friend lazima utanipigia. Kusoma tu hiyo gazeti ya last week ya Business Daily. Itabidi unipigie because we are 2 minutes away from that city. Wait a minute. Hiyo ni university inajengwa na tayari inaendelea, inaitwa KAIST University. Hiyo KAIST University ikiisha, si hapo unaweza weka apartment ama hostel za students. Waone mahali pa kukaa. Si ndio? Fanya hesabu. Fanya hesabu. Kuna umithio huko. Si maji ya kujenga ndio hii? Maji iko hapa, ndio hii tunajengea nini? Ndio hii tunajengea tower. So that means by end of this week maji itakuwa inamwagika. Wow. Konza City yenyewe iko na channels 3 za kuingiza maji. One of them being Thwake Dam. Wow. Katikati ya mingi. So sisi tumechimba tu ili watu watumiange kabla ile maji ingie sasa. Okay. Umeona? So nataka ukuje inbox ndio nikutumia map. Namba yangu ni 0798 008 008 0798 008 au ya Alfred yake ni 0706 002338. Kuja inbox hizi any question, swali lolote unataka kuuliza, kiulio gyothi ungeenda kuulia ukatu inbox. Producer anasema amenitumia link. Producer, hizo email umetumia mimi sina. Tuma kwa hiyo email ya Balozi Graphics. Maana hizo email zingine hazijakuwa logged in hapa, ndio maana nimepotea nikienda kuitafuta. So send me to the main email. Nimeona umetuma. Unajua ni vizuri niwasomee. Last week the ICT Cabinet Secretary Eliud Owalo said the government will soon open Konza Technology University. The Kenya Advanced Institute of Science and Technology, ndio inaitwa KAIST, is a smart university that will provide master's and doctorate level training in mechanical, electrical and ICT engineering. It will also produce graduates of science, technology and innovation as part of the government's interventions to drive digital transformation. The university, whose construction started last year. Nasikia ilianza lini? Last year. Sisi na Alfred tulikuwa hapo ikianza. Okay, not necessarily ikianza, but ikiwa underground, ikijengwa underground tulikuwa hapo. So ni kitu tumejionea na macho, si kuambiwa. Imejengwa underground. Unajua sasa ni mjengo kubwa. So tuliacha wakuwa basement. Unajua sasa lazima ianze basement ikipanda juu ya parking na nini. Sisi tumeionea na macho. Tunasoma lakini tumeionea na macho. Tumejionea na macho. So the university, whose construction started last year, is tipped to not only improve digital skills but also attract foreign investors to establish tech industries in Kenya. Zitakuwa tu hapa Konza. Hii university itafanya investors wa establish tech industries in Kenya, hence creating jobs. The postgraduate students institution was funded partly by a 9.6 billion credit facility from South Korea. That's what unasikia tukisema ni ya Korean. The government of Kenya contributed sharing 4.5 billion. It sits on a 36-acre piece of land at the Technopolis and was modeled on the Korean Advanced Institute of Science and Technology, whose emphasis is specialized training that addresses the skills gaps in emerging technologies. Imelalia 36 acre. And I can assure you ni ukweli juu sisi tumejionea na macho, si kuambiwa. Hiyo sio university kidogo. Tunaongea kuhusu university kama JKUAT. Ndenda wone opportunities iria cie wa Konza City. Ũngĩtargetia arutwo acio ũraigua. Ndĩrenda wambĩrĩrie kũhingũka maitho wĩonere mbeca na maitho. Ahebata gũthomera kĩndũ kĩngĩ. You already have the info. Na nĩngwenda wĩingĩre kũrĩa mwena wa YouTube na Facebook ya Konza Technopolis. Wĩrorere maũndũ macio mothe na nĩ njũĩ ici nĩ mbeca theri. Fanya hesabu yako. So ngwenda ũke inbox itha ici na nĩgetha wana ingira inbox wetie mafuko tukira namba yako 0798008008 inbox na beo yako kana ya Alfred 0706002338 etia mafu wona wetia ndukandire he muratomwa wako randireire endaga igire cia haria gate-ini andire cigithie
haria aronire tubecera njira barothi ni ndaguikiria ngiriga na rora ya mwathengio na ndema ni ndaguikiria mabu rora ajita aje ni ndaguikiria mabu amire ndaguikiria ngiriga na rora na ndema ndaguikiria mabu rora no ndokite konsa tungikora ukinjira ni ithirire ndarega kwika ati na ihenya ndikuona na ni ngitengerania guothe riu ndo arahuthiria wara ni aramenya no ciko ciethia thiu arona njikirie mbeca mbere a ndege na ndina thire ndamukira mbeca na arora mabu riu haria turi cagura riu kuma hau turi ĩĩ ciothe riu ri angikorwo ndikaiguanie let me show you ngune haria arendaga why is that Sinai tuke practically nigetha wone riri koguo ungicagura ucoke ndithie na wage gutuma deposit we ni waraumia sorry ona mafu ino endaga haha ugathiria ukianira ndakemenye endaga giki na giki riu ndiramuikiria hana ugu haha ni hathire haha githi na mundu no cagurire haha mwaru wa ithe witu ona ngwendete atia ndio na choice nduka yugo niguo kuhana koguo wona ndakwira wona waikirio mafu na ni urenda mwona kabambe utume ngiriga na ugali ringi ni ngutuma rucio kana hindi rucio ru rungi ngukira okire tondu wona wakira ngiguikiria mafu ni ngikambidi ikaikuruke na hau kiandanda so kabango teithia ngwire once wona ndaguikiria mafu please kana wetia mafu tiga gukira nayo ucoke after 1 week wari tondu haria ungiokire hindi ndaguikiria mafu tiho gukorerera koguo no wega ku advise uguo na ninya ndakwira mundu ma ndukana coke kuga he barothi no ndirike agiakwa kiriku utakigurire kira ndathurite kwanza ako by the way ndugathuria ko ndu wikia deposit tondu ukanguithia murigo uge ni ndakiendirie koguo thank you so much oguo niguo kuhana na no wega ukuririkania ati ino ni imwe ya project iria thirikari ina interest nacio that is this is a government organization project ino Konza City koguo ni imwe ya project iria ngwicirio na thirikari ino yarutwo gukorwo icuthiriirie muno tondu ni imwe ya project iria itanyitwo kurehe investors nanja na njira nene muno makiria na ngumakie Konza City nderirie andu irakota Dubai is a smart city. Wow. Koguo akorwo tari wiria no caguritwo gwako mathibitari matheri wathi he macukuru matheri industries ni cio theri athie ni gwa thimu ni thimu theri uguo niguo erakwo koguo is a special city na tondu gukwira thio kagure Konza City thiine tondu ungiona ri na tiate gutire buroti gutiate gutire mugunda no ndungu kugura ti raithi ona wina mbeca muhuko ri mathurire ona gukorwo na mbia muturamba guguthuthuria tumenyekana no uhote kuona kindu guku tondu tirenda mundu uroka atige kia hau ati ni agoka gwaka ni mundu wina potential ya gwaka immediately riu koguo no wega ukumenyithia icio na nigetha ugie na information iyo no riu we wina mweke wa kugura haha nja ndagika 2 please invest na nyonete andu ingi magikanja project menacio ni undu wa eno Pinnacle na ndironire andu magikanja ni undu wa Sinai Gardens and I still believe ati kuri andu megukanja project cia mambe moe haha tondu haha no hako boost na ihenya muno makiria thogora ria Alfred yarendia ni thogora withi gukira investors aria angi simply because we agurite migunda eno tene some of the other companies omaroka riu makenderio ni mundu ta Alfred koguo most likely price yao no nginya iko iguru koguo ri ndirenda mundu agura gacoka ageka uthuthuria gora wone within 1 year no hendie handu haha milioni 2 tondu ugukora aria angi uria marendia gora gukirore turendia that will tell you ati ona no ugure na rucio wendie 1.5 ugure amuthu rucio wendie 1.5 riu koguo na nijue ngiuria some of my friends ni megukwira guku tha ici nginya kuona mugunda no wira turiria andu maramenyire Konza ni yaka andu matiroi ni yakagwo mareciragia ndiakagwo haria maramenyire ni yakagwo ri ngwiciria maundu maragicenjia na ona mundu anyiteire kanyamu gake aroiga ndiraneana gai ni itheru ndari nario ukihana uguo na thank you so much kuri andu aria maigithitie na ithui twamucokeria ngatho muno muno makiri ndikumuiga muno mbuthi tondu ndina arata ndenda gutwara Konza tu nigetha makione Konza tu uri hana and we thank God for you gukaribisha mundu gwitwa Alfred twarie ndagika 2-3 nigetha njoke ndimurekererie so nyinyi ni Shabo release Alfred karibu sana usalibie wa Kenya hata sio wa Kenya ni wana Konza sisi tumekataa kuwa wa Kenya unajua Konza ni sete nyingine sisi hata si wa Nairobi sisi ni wa Konza Nairobi tutaachia wenye walinunua na huko Muthaiga na wapi
Yes, kwa huko niko kwa Hana Alfred. Yes. Karibu sana, salimia watazamaji wetu. Asante. Yes. How are you everyone? I hope mko sawa from where you are. Sangine ni mchana. Kuna mtu leo alinipigia asubuhi. Namwambia good morning, nikamwambia mimi niko bed. Nikamwambia pole. I didn't know. Kwao ni good night. Kwao ni good night. So time zone ni tofauti, but yes, from where you are, how are you? We are well. We are here in Pinnacle. Unaona siku ile mko mnasikia tu wanasema wako site. Hii ndio inamaanisha kukua site. Tuko site. Tuko site. Kabisa. Kazi inaendelea. Tank ndio hizi hapa nyuma. Yes. Mvua tumeombea sana, tuna hope itakuja. But before ikuje, tutakuwa tushapanda miti, pengine inaendelea vizuri. Kwa sababu next week, if you're going to come here on Monday, mimi nitakuja na miti yangu ya kwanza. Unajua gari juu tunatumia moja, tutakuja mpaka na yangu. Unajua mimi yangu imechanganyika. Kuna maembe, yes. Kuna machungwa. Kuna kayaba ya fence. Of course, yes. Bas. So tunataka by the time mvua ipige chini, ipate miti ishaanza. Exactly. So if you're interested, kama uko Pinnacle ama Sinai, sasa ni kazi. Sasa tuongee mambo ya shamba tu peke yake. Yes. The farm is here, water is accessible. Sasa the more you come, the faster we come. Application ya stima tunafanya pamoja, ndio ikuja as fast as possible. Yes. But before hizo vitu zote zifanyike, water is here, we can start building. Kama unataka kujenga perimeter wall, kama unataka kupanda miti yako, whatever you did, just reach out and let us know so we can work it out. Hizo dynamics zote venye miti itafika, hizo costs zote tutaziweka pamoja. Yes. That's good. Yes. So tower inaisha by tomorrow. Installation ishafanywa. Yes. Ni tower tu. Hizi tank kupanda juu. Zikishapanda juu si ni hivyo. Yes. Tunangoja hiyo base ikauke a few days. By Monday maji inaanza kupiga na kuendelea na kumwagilia. Hata wafanyakazi tushapata. Wa kuanza kazi. That's good. Sikuwa ni sima tangi nalala hapa, nani anachunga? Si ni hao ndio wafanyakazi. Wameanza kazi sasa. They are ready. Wow. Kuchimba mashimo yako, kupanda miti yako. Just to prepare your land before the rains. Yes. Kulingana na vile nimeona, wewe utapanda wapi? Kwa perimeter na katikati, kila pahali. Nasikia vile nimekuuliza. Utapanda machungwa. Elewa hiyo swali kwanza. Najua. Ndio najua vile ulikuwa unapanga. Wewe utapanda wapi sasa? Juu hiyo mpango ni kama ilikuwa cancelled. Kila pahali. Utapanda kila pahali. Mimi sipandi hapa. Mimi kwanza tupande kwangu. Sasa ni kama wewe hauna mahali pa kupanda. Unaweza upande kwa gate. Hii barabara ya gate iziende na barabara hivi. Utapanda mpaka straight. Kayaba perimeter kila pahali, everywhere. Yes. So thank you so much. This is a nice project. Na najua mwenye atapata hii project, manze hata regret. Atakuwa among the beneficiaries wa Konza City. Na ukikuja ujenge hapa, kanisa iko hapa Redeemed Gospel. Unajua pastor alitu-challenge sana. Yule pastor wa Redeemed ile ya sijui ni Githunguri ama ama ni huko Banana. Akatuambia yani nyinyi maishi hapa sikia mkisema ni dakika ngapi kutoka kwa hii kanisa. Mnatajaga tu Mombasa Road. Si hata msema siku moja ni dakika 3 kutoka kwa hii nini? Mpaka kwa kanisa. Kwenda mguu. That's true. Anyway, so hivyo ndio mambo iko. Kuja inbox saa hizi 0798008008 0798008008. Karen ndio huyo amepata title yake ya phase 2. I'm still sure kuna watu bado hawajachukua title zao za phase 2 kwa ofisi. Title za Pinnacle ziko kwa ofisi, kujia title yako. Na sasa tunafikiria sasa kuanza processing ya Sinai Gardens kwa wenye wamelipa cash. Next week Sinai. Next week Sinai Gardens. Next week tutakuja nazo hapa. Title. Kama tukikuja kujima mashimo tutaonesha. Usicomplain hakuna title, complain hauna pesa. By the way ni kweli, complain hauna pesa, si title. Na wale mlinunua Pinnacle Gardens na hamjamaliza kulipa. Na title iko kwa ofisi. Haki mko na mchezo. Angalia hapo sana. You are risking to lose your plot. Tuambie tu kweli. No, kuna wale pia waliekeza na wakaleka ka deposit wakanyamaza kabisa. Na sasa 6 months imeisha. Sasa inakuwa very sasa najua 6 months ndio maana umesikia nimewapea hint. 6 months imeisha. So please fanya kitu, piga simu kwa ofisi, ongea na Alfred. Na usimdanganye tafadhali. Piga simu, ongea na Alfred, otherwise 6 months imeisha. So please fanya kitu. Hata Konza tu
Kama ulinunua kwanza tu unajua 6 months zako zilisha na bado hujamaliza uliekelea tu deposit. Kwanza una risk kupoteza plot yako. It's so risky. Sawa sawa? So unaweza nunua plot moja, 2, 3 na ukinunua 2 there is a discount, a special discount. Tutakuondolea 100k. So fanya hiyo hesabu and I think that's all. Hatuna story nyingine. Mimi nataka uone hii tawa vizuri. Ndio usiseme hawa watu ni wa uongo. Maji tulichimba, ndio hii tawa inaundwa, tank ziekelewe. Bas. Sisi tutakuonyesha hapa tukipanda miti. Tutakuonyesha next week. Tukipanda miti. No, next week ni tree planting day. Yes. Tree planting day. Next week. Yes. Watu kwa shamba wanapanda miti. Hatutakalia viti. Mimi najua Esther na Lucy wanangoja hivi hii video iishe wanipigie simu. Next week si baby viti. Hatukai chini. Tunakuja job. Bas. Lucy na Esther kumbuka walisema aje. Yes. Chenye nitapanda kwangu nipande kwao. Exactly. Yeah. Ai. Na imagine ukiweka miti kwanza sasa na hii drought. Maliza hata kama siku 3 4 alafu mvua ipate chini. By the way kumeanza kunyesha Kenya. Sehemu. Kama kwenu kulinyesha kwa watu wa kunyesha. Kulinyesha karibu 3 hours. Si wewe unasikia Saturday kwa kina Pasangaruya. Kumenyesha aje? Manze gari yangu ilikuwa imejaa vumbi iliyoshwa ikakuwa nini? Clean. Huko Meharati. Kulinyesha kabisa. Kukufika Donyonjaro na nina distance ya 30 minutes or less, hakukuwa na mvua hata nini. Kufika Nairobi watu wanauliza wewe umetoka wapi wewe? Umetoka kwa mto. So thank you so much. God bless you so much. Usichoka kuinvest na sisi hatutachoka kukupea title deed na kukuzia kitu kizuri. And that's all. God bless you so much. 0798 008 008 0798 008 ama ya Alfred 0706 00 2338. Kuja inbox itisha map tunakutumia. Hi Faradhi, can I be allowed to send 100k? Haya sawa. Unaona watu wameanza kujiongea. So kuja inbox. Kama huyu juu amejiongea sitamzuia kufanya hivyo anataka. Kwa sababu all these are our friends. Na tunataka kila mtu aone hapa Konza. So wewe umejiongea, tukitoka hapa tutaongea na yeye. Thank you kwa wenye pia wanaitisha map na watumie. Na nikikutumia map tafadhali please ongea. Sema nimeiona, nataka plot number 60 so na kuwekea deposit kesho ama leo ama saa ngapi. Because if you don't say that itaenda bado. Actually hakuna haja ya uchague iende. Unaona kama ule ulikuwa umechagua 36 37. Ukaniambia nikakwambia ni 36 kumbe yeye amesha select nikafikiri ni ule. Kumbe ni mwingine. Alikuwa ameshastik wiki kama 2 amesema natuma. Sasa 37 mwambie kwanza imeenda. Hiyo ilishaenda. Sasa unless aende 39, sasa akichukua 36 ni moja na alitaka 2. So 37 imeenda. So thank you so much akina Regina, David, God bless you so much. Anjeri wa Moyo Rainburg, Maleki, Hanan tunawapenda sana. Peter Infraria, mtu anaitwa Penina Benjamin, na umenitupa sana Penina Benjamin. Sana. Nani mtu anaitwa Sifira Blessing, thank you. Community Family TV, Shix Kapienga, Kawa Jiko Queen Esther. Kwanza inakupita tu hivyo ukiona na najua wewe ni serious investor. Ai. Nanze Gethenji. Cecil Wairimo kuja inbox. Cecil Wairimo mkiwa na nani mwingine? Cecil Wairimo kuja inbox, mkiwa na Beth Mathenge mkuja inbox. Kinanu Wamboi, thank you. Anke Joseph Wawero, thank you so much. Elizabeth Gathoni, Beautiful Interiors, Mary Burgers, Lois Halderman, Jockey James na kina Jane Jockey na wale wote wametuongelesha siku ya leo. Kina Triza Waruya, asanteni sana. May God bless you so much. Na muzidi kutupenda juu sisi tutazidi kuwapenda. Asanteni sana. So kabla tutoke live, nataka nikuonyesha hiyo what do we call it? Water tower. Water tower. Acha hata nichomee hii. Hii ndio water tower. 12 meter. Shika hii. 12 meter water tower. 12 meter water tower. 20,000 liters. By the way, 20,000 liters. Maji ilichimbwa hapa na hii ndio water tower.
pini kata ni Kenya. Kana malo kata ni Dubai. Omera. Wachane. So, gwicire no onera na koguo oguo niguo gwikaire riu koguo no matangi maya ama matangi ni meri. This is 20,000 liters, 20,000 liters. Riri ria lita 10 na riri ringi lita 10. Bas. Jacqueline Taylor.